Fatu pe e mamalu ia le otalvole nei mo St. Mary's la face fifi anga pupua mo Tamaiti fa fifi la soaso fa tsai Saudi Let's think about it.
One more time. So I will start to participate more time to one time. Lele tua, tani uma, all is good, all the time. God is good. But to know that your time to the Father Kiviso, the sacrament pa ia, ai le abo e fare wa tua se fa petai ma le fa maro lava. Pa ima maro ko le tanto e karisia sa mo tanto patas. Wa fore tanto misa mori fa pito mo tanto alu pa na pastas ni Samoa. Pertono ia te otoa tu sila mai ni tapenanga foi alu pa na wa tanto misa pa ia ma se foi lato sao e fa le wa tua ile le tala le dei ia tanto malaba se ava no fore mo lato ave foi lato ma fe au foi la uma profeta wasi maluia mo Samoa ma tanto malaba le ala o te fia fa malo lava tele ile ya te otoa malaba ya te otoa matua i tō sao ma tō taini foi maso sa tō whenga e malu whanau malo lava e tele foi aso pō mare au tau mare tene tuanga o ngā ia mo o kua mai ile tō tinga ina ar tō kaine fia fia i wa tō teita ina o tātu Tamaiti a vea ma tātou o si tau ranga ma au whi au o le tala lei ne aso le wha maro whaktai whaktai foi le ekalesia St. Mary's e nao noa foi i le tō ekalesia warta penanga o tātu whanau ma ro whaktai a pena foi mo o i bainga uma lava le tātu misa sa tō patiwinga ia o lea mo sisi mare tu mare ekalesia ma ro lava whaktai i ante o tō malava papena foi ia ekalesia foi a finalo pa ia ma St. Mary's mo tō sao foi le mo tātu misa ya wa for them Santa Tamaiti ya ni umisi ku patele ya ave statu pati mo lanzo uma lava ya wale so for to the lovely children, thank you so much for a really job well done. So we are so proud of you. So remember, whapetai le tua teni uma, whapetai foi I tō mātua tō ainga. Whapetai foi mo tātu misa mo tapinanga uma lava le tātu lau tai fo mortato no nanga foi le pega la rosina ti alo pa pena foi poru ya male o to mala mo tu tapu inga ya o kartonu wa matso fi ai tato bisa ne asa sa fa mo duia la sa pa ya to ai ma fa pena foi fa na
ia mau se sa pai fide mu ma fia ia vea nei aso tātou te whaktai le tua o tātou whanau. Whaktai poi i le sao poi ni maoto sa movinga le tua, whaktai te lava maroma le malama, mo le tō crew, mo le tātou whasauranga poi nei aso, whaktai te lava. Ia tātou tutulai mo le tātou talawhai. E te mama mānai, ia veri tino mo le toto o lo walo, maala mātou te auai i runa ola. Ie, whamanuia mai a Samoa, whamanuia mai a mātou whanau nei. Ia vea pēlā tō, le tai ala, o le tala lei mo Samoa, me se whare kāne sia ma mātou malawa. O le mātou ringa nei alatu ia te o Jesu Kiriso, lo mātou wari i. Amene. Te lala tasi me le tātou fia e se. Zaila vai nos preocupar dele por mais uma manoa. Ya, para o outro de eu no aí e cada dia, para o outro no preocupar dele. E a gente vai pro outro de fono, quantal. E a gente vai lá se lá se Samoa. O outro mai no le está para toda a Tamaiti. E a le alanga le leo le bo matua. A tele para tele ao mai. A luenga le lei está para mo Alu whanau, uila ba Samoa tātou whamai tau sango i tua nai sa tau Matagluega sia tātou Matagluega. Pata tere lo loko mno ngani lei. Ai o se whainga mea lopa nei anau whanau ko te ahonga sa ale matanga duenga. I lau o pionga. Mane amu mua tu le pāpula. Ya. Makasih ay mali siya yung tuway lusa at nagtele lang po dito sana dua ole leo lo matua ya atalo pa ko sista walo ko yung tato na due ya ole yalo kapata ba ni gala masal ya masama wala la yona ya la mo wati pa una. Ya pasa siya na de kuya. Ay sa o mas video wan ya sa Tamaiti. Ya kono para la patay. Ele toi umuisi upu pātele, ia pēnā i saro mai le tina whanau. Ele whawhakai me pākene, whawhakai pākene a pio kou. Whawhakai pākene a tō tō malawa, wāle tātou whamoe mōne a sō. Whawhakai fōne, alongo sō fōne a whione a sisa. Whawhakai te lava, ia sa whamanuia le tōi a te o ma. Enjoy your day, enjoy your food, enjoy your ice cream today. Ia tātou tutu lai mo le tātou mōne. Wait. Okay, ia whātasi le li ma o tau. Whamanuia le atu ia te o te ona le mana uma, le tamā, ma le alo, ma le anganga pa ia. Amene. O atu i o tau ma le fia, ma le fide mo ke miso. Le atu ai whātau. Rejoice.
clap everyone, have a clap everyone. I have no words to express, but I'm just feeling so happy because of you. And also thank you for the beautiful singing of our Mass. Not an easy job, but you brought our prayers into our church today. So Tamaro, Tamaiti, kai koia ana mo le katopesa penga koia ko umalaba. Ko umalaba, ide fa piko se kubake kuai ai o ko ngarenga. Koi ide foi ale kai ko le garesia. Mo se foi ku fa ku se te kawo foi wa fa fanga. So children, thank you so much for dance. So enjoy your Sunday, okay? Outside. Wait.